Hey. Gerebek gerebek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Golok lalena mana tuh golok lalena? Geus Urang ngumpul ke lencah heula eta mah. Meme. Urang teh pada aya teh. Rek tuang nya. Sama itu pada ke zaman heula kan lapar. Ini mah urang tuang heula. Dulur-dulur anu di kota, anu di kebon, anu di kampung, anu di imah, anu di luar urang yo urang tuang. Ayo urang tuang. Malelol euy. Gugur kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jero kaling nu sabeungeutna wareg. Guys, daun sampe. Wilujeng tuang baraya. Aduh, bener. Makan sederhana tapi ngeunah. Kayaknya itu sama. Ada euy. Kamu bokeh orang mana, Mang? Orang mana?
Ini sombong ditanya. Ngemul. Nomor tadi mana? Jauh abis mah. Salam-salam atuh ke Bebek pilih nonton. Bebek. Saha mah? Saha. Kulan. Saha. Oh, namina. Bapana saha. Mana? Jadi kelak ada euy. Orang lemur ari orang dieu kumaha dieu. Can orang citang korek, orang sodongan. Tetet. Iku mah yeuh. Da abi mah tuh. Maha. Maju. Kumaha atuh? Apa atuh? Yuk. Tabian mua sabuna. Biasa kan. Ada. Barang. Ya. Ada. Ini ya. Geram. Ambu aduh. Mak. Ujang nuju tuang. Nyadi dah. Mana coba ngelapkeun. Ada Kalau mah. Semangat. Semangat. pada gitu. Nah, bener poker. Surakala tuh. Tarik sis. Wah, ya mas pandang dia. Dari goyang inul gitu nih. Yang makannya goyang inul guys. Iya, merem manis katanya tapi pahit. Astagfirullah. Adib. Minum na, atau minum na. Lanjut, Mas. Dulu. Kamu nih, Mas. No. No. Alhamdulillah.
naon Mak? Gak ada yang naon aing bebas. Kagok gue. Kagok. Ini tasna gaya nih. Tasna gaya. Nanti di jalan mah. Mau nanya. Iya. Hidup persib. Enggak ada euy. Ya, hati-hati jalan mah. Oke siap. Lancar ya. Ambil. Ini kedua. Sedikit lagi guys. Ampun, nyerah. Mun marane hayang samelada. Aduh. Mun marane hayang samelada datang we ka dieu, guys. Tempatna di Cililin. Deket pom sekarang guys. Nyerah, nyerah. Arah ke Bandung, arah ke Gunung Halu ke mana lah. Nyari banget dieu. Dulur-dulur. Wah, mantap pokoknya namanya. Saya itu disyukurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.